بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا مها رمضان مها قو قرآن تيدا نازل بيا دوی ميدا ديري جنة وكرينا ديري جهنم قرتينا شيطان قريداينا خود تعالى هوقاسي خيرد مها رمضان دبي عمل بني آدم تفجيريا اما روجيا ويج مريا مكافات روجيا انسانا ازبدم. اگر انسانا قيمته مها رمضان زاني بانا وي بيا ربي بر السال وقت رمضان بانا لبليش برگو انسان ضعيفة گوشتسزا قوتسزا عجلجية صبرسزا تخوازي گوش تنگايي زو خلاص ببه جبرگو ام تام قيمته مها رمضان نزانن ام بقلو كنگوي عيد ام في روجيا خو خلاص كن خود تعالى جب طبيعت انسان زاني گوتيه دساله ده مهكي روجي بگرن وقتی گون في مه بگرن از في مهج و قبول کم و جلبله مادم کی ام في روجي دگرن گرکا نه روجي کا هاي الله به روجي کولو سرادان به. امام غزالی دبی اگر اون بخوازن روجي که خوشک بگرن گرکا بدنا وجی روجي بگره صادجه نبرچی بونو تیبونا و به گرکا تچعوه خوش حرامی محافظه بکه تبچعوه خول حرامی نمیزینه هکذا تیر تشتکی میزینه جی تشتکی قنج میزینه راج قرآن برا چعوه تر قرآن میزینه وقتی گوت هر الخرابی و پیسیتیا میزینه او میزاندن خیر روجی انسان کمت که انسان تخی گناه دا یادی دوی گرکت زمان خواه جی خرابیش پیسیتیش غیبتش دا دیقودی محافظه بکه. سفیان الثوری دبی انسانه گو غیبت بکه دا دیقودیا انسانا بکه دبی برا نبجم روجی گرتیا معنا روجیا وی انسانی خرابویا. مجاهد دبیجه کی دبی اگر انسانک ده تشتابکه ضرر ده روجیاوی روجیاوی فاسد دبی یک جه غیبتا یاد دو جی دروا وقتی انسان بزمان خود دروا بکه وقتی بحثا انسانا بکه او انسان خیره مها رمضان بچوچک که جبرولو انسان مسلمان گرک هیاویش زمانوی هبه یا سسیا دبی گرک انسان بگوه خول خبردان پیس نحسنه گوه خو نده خبره پیس. خود تعالى وقت بعثا يهوديات كي يعني سباوات كي دبي يعني ناقنجن دبي يهودي تشتكن سماعون للكذب دبي دائما قوي خدنا خبردانا بدروة دائما الدروة دحسينن ودائما بحرامية عملتكن حرامية تخن إنسان مسلمان قركا هيا ويش قوي يهبي بقوي خول خرابية والبسيتية نحسنه یا چارا دبی انسان گرکا دست خو نگی خو امید خو حرامی محافظه بکه گرکا خوارنا حرام نکوه اوریتا دا تجبو چه روجی دگره جبو گوت خیره قزنچکه تحتی ایواری خو برچی دهلی و دورت هر سر صفرک حرام ایوه چه خیر روجیاتا ای يعني انت شبق نخواريت نيفلو نخواريت ايواري دي سر صفرك حرام قو مالك حرام يا سر تشتكي بيس يرك انسان مسلمان هياوي جهبي ودي خوب حرامية نداقري شخوا يكج ازلك رمضان تشيا ولو حلال جيبه قرك توري ختام نداقري. امام غزالي دبيا بينجاجي دبي ولو جمال حلال جيبه گرکا تقول خوا نداقري يعني تشوي سر فطاره خوارن عني نبرتا گرکا تقول خوا نداقري ديسة هنا كي برچي بهلي چما چونكو معنويات روجي برچي بونا گرکا انسان خو برچي بهلي وقتی گو صفره دونات مشكي او خوارنا گو شفقه و نیورو نخواری ایواری بخوی و خوارن زیده بکه
او انسان معنویات روژیا وی چد بی کم دبی. امام غزالی وقت بحثا زمانه خود که دبی دوی زمانه ما دهنه که انسان در کتنا جبو رمضان اوزل سفره چید کن، جبو فطار اوزل سفره چید کن و چشید خوارنا تدین سره و سر درونن و چید کن و خوارنت خون. دبی اف غلطه، يعني قالك إنسان مسلمان نورمال حياته خدا بديا روجي بإيفاري چت خوار قالك بوشكل حركات بك يعني عقلي خو فكري خو ندي سر خوارني شخوا معنى روجي چيا جو إنسان جوي خوارنا خوي حلال كيم بكيش بوغو معنويات روجياوي زيده بي ميزين المسألة في زمان مدجي وقتي قد بي نيزي رمضاني هر تشت بهاد بي چما چونکه انسان جبر گوهنگی چنا چارشی پازار تشتا ضعف کردن ته مزین فیته تشتا بهابو چما چونکه حاضریا رمضان تکن حلبك امام غزالی دبگره که انسان مسلمان اره معنا گره که وجودا خوش رمضان را حاضر بکه اما گره که خوارنه را حاضر نکه یعنی ما رمضان حیاتک نورمال بمشینه وی چاخیوه طعم روژیا خو بینه. يعني الزوينة جانا دزوعزي خود اجد بيجم مثلا ما رمضان دميرك 100 كيلو يا وقت قد بي عيد خود وزنين دمزين بيه 110 كيلو دمكي چكر يا دمكي زيادة خواد يا قالك تصدي ولا نوتي تنوت بي قالك توري حشتي يعني او روجي قالك تزعيف كي وقت قد تقلو بكي دوي روجي دا سقمتيها يا جبر له انسان مسلمان گرک صفره وره خوا تاب نداگره ولو مها رمضان جيبه ويا دي انسان وقت گو فطري دسته خوش ربي خورا وكي بيا ربي مش بويتا روجي قرد مي امام تاني اثر رزقتا فطريم يا ربي تخيرا مها رمضان جمرة بن فيسينا يا ربي ديري ريان دا بكا جو تيدا درباس بن بخا نصيبه من يعني نقبنا رجاء وخوفه دبيج ربي خو بخوازي هيفيا ويجربي هبي وجربي خو بترسي وقت انسانك دروجيا خدا و حركتا بين جي ويشا خيروجيا وي دبي يا خواسا دبي يا وا انسان جو خيرا وا مزنا دبي جوي روجي قالك امجي خوش به خير محروم نكن حتى جموري ام في احلاقيت خدرونن اسلاوي خوش وردشينم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.